Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikiranira hafi ibiganiro byacu. Uyu munsi turi ku cyumweru itariki ya 26 z'ukwezi kwa karindwi, aho tubazaniye amakuru agezweho muri iki gitondo. Amakuru avuga ko amakuru meza ari mu bice bya Kivu y'Amajyepfo ku ntare za Sarambwe, avuga ko hari agace kafashwe. Ndaje nkakubwire muri iki kiganiro ndetse kandi nkubwire n'ibimenyetso bibigaragaza. Ikindi ndaza no kuba nakubwira amakuru azindutse avuga ko ubu tuvugana bukeye aba FDLR bakuru cyangwa se General Rumuri ageze mu gihugu cy'u Burundi. Ese ajyanwayo n'iki? Byose tugiye kubigarukaho muri iki kiganiro mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Njyewe rero nitwa Baraka. Ndakwibutsa gukora like ku biganiro byacu, ni ibintu by'ingenzi cyane. Niba ukunda ibiganiro byacu cyangwa wumva inkuru zikugereho ku gihe, ibuka gukora like. Ni ikintu cyiza cyane kugira ngo n'andi makuru ajya kugereraho ku gihe, ariko bikaba akarusho niba ukanze subscribe hasi y'iki kiganiro. Biba byiza iyo ukoze subscribe hahita haza n'akazogero gafungura, bityo ugenda umenya ko amakuru mashya agezweho asohotse, ugahita uyabona mu bantu ba mbere. Munyemerere iki kiganiro tugihere ku makuru avuga ko inkuru nziza izindutse mu bice bya Kivu y'Amajyepfo ku bakunzi b'intare za Sarambwe. Iyi nkuru imeze ite? Ni inkuru ivuga ko agace rwose ka Gipupu kamaze kuba byemezwa ko kafashwe n'uruhande rw'intare za Sarambwe ku bufatanye na Twirwaneho. Aka gace ka Gipupu ni agace gaherereye muri teritwari ya Mwenga, ndetse kandi ibimenyetso bibigaragaza nk'uko natangiye mbikubwira ni uko uwo bita Colonel Kamasa William Ndakize, uyu nguyu rwose amafoto yafashwe kuwa gatandatu, bamaze kuba bayasohora mu ijoro rikeye. Uyu munsi ni ku cyumweru, bamaze kuba bayashyira hanze ari kumwe na maskoti ye, ndetse kandi bari kumwe n'umunyamakuru ntashaka kuvuga izina mu rwego rwo kumwubaha, bari kumwe n'abaturage bakeya kuko abenshi bari muri bino bice bya Gipupu bari barahunze, ndetse kandi bageze no kuri biro ahahoze nyine ari biro y'abayobozi bo mu iyi zone, bifata amafoto, amavideo. Ubu tuvugana ni inkuru izindutse kuri iki cyumweru. Ubwo rero urumva ko ni amakuru meza ku ruhande rw'intare za Sarambwe, akaba amakuru mabi ku ruhande rwa FARDC n'abambari bayo bose. Ubwo ndavuga ingabo z'u Burundi FDLR. Abangaba bamaze no kuba bakinagira. Ubu tuvugana ntabwo bakiri kubarizwa hafi aha ngaha, dore ko uku gufatwa kwa Gipupu muri teritwari ya Mwenga, ndetse kandi byanatumye bakomeza intare za Sarambwe zikomeza gusa naho zigiye gufunga inzira ihuza Uvira ndetse na Plaine de la Ruzizi. Nibakomeza gutya gufata ibice byo muri teritwari ya Mwenga, biraza gutuma communication, urujya n'uruza ruri hagati ya Uvira ndetse na Plaine de la Ruzizi ku ruhande rwa leta ya Kinshasa niruhagarara, abari muri Plaine de la Ruzizi bashobora kumanika amaboko, cyangwa se babona koko bagiye gusigara mu kazinga barimo hagati, bakaba basubira inyuma bakajya mu mujyi wa Uvira, kuko ni wonyine baba bafite ubutabazi. Urumva ko rero ibice bikomeje gufatwa na Alliance Fleuve Congo ifatanyije na Twirwaneho, ni ibice bigenda byiyongera ku bindi. Ni mu gihe amakuru y'ingenzi agaragaza ko mu gufata bino bice hariho uruhare rwa drone. Ubusanzwe Kinshasa niyo yari isanzwe ikoresha amadrone, ariko ikayakoresha mu bidafitanye isano n'urugamba cyane, ugasanga ahubwo iyakoresha mu kugaba ibitero ku nka z'abaturage. Mu gihe cyashize mwagiye mubona amavideo, amafoto, inka zarashwe na drone, ukibaza iyo izo drone bajya kuzirashisha umwanzi wabo kugira ngo bajye kurasa inka zitari mu rugamba, ugasanga drone zarashe amazu. Kugira ngo twagiye tubibona Afande Rugabo akomeza bigaragaza avuga ati dore n'iyi nzu yarashwe na drone. Ugasanga drone zarashe abaturage, drone zo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. None aho Poezero yafatiwe, agafatwa intare za Sarambwe zigafata ububiko bwa drone, ntabwo zagiye kurasa inka, ntabwo bari kubukoresha mu kurasa amazu y'abaturage, ntabwo bari kubukoresha mu kurasa abasivile, ahubwo urabibiko bafatiye Poezero iriya stoke y'amadrone n'izindi ntwaro bari kubikoresha mu guhashya umwanzi. Ubu tuvugana noneho abayoboraga drone zo ku ruhande rwa Kinshasa barahamutse, Abarundi barahamutse, FARDC barahamutse. Ubu tuvugana bakomeje kwirukanka n'ubundi bavuga bati nkunde ndamuke, iby'urugamba byo byamaze kuba, kuko usanga uretse kano gace ka Gipupu kari muri iyi teritwari ya Mwenga, hari n'akandi gace ka Itombwe mbari ko mbyita, nako kari kajemo ingabo za FARDC n'abambari bayo. Ariko ubu tuvugana hazindutse naho amakuru avuga ko aka gace n'ubundi bongeye bakikuramo. Ngo bikuyemo kubera iki? Abayobozi babwira ngo mwitegure gato duhite tugaba ibitero. Abayobozi bakabona abasirikare
bafite ubwoba ntabwo bashaka kujya ku rugamba no kuza muri ako gace ka Itombwe. Ni ukubura uko bagira, ni ukubaha abayobozi ba FARDC rero baje gusanga kujyana umusirikare ufite ubwoba ku rugamba nta kintu biri buze kubyara, nta musaruro uri buze kuvamo, nabo bahitamo gukinagira kuko nabo baba bafite ubwoba. Kumva amasikoti yawe afite ubwoba, abasirikare bose uyoboye bafite ubwoba, batiteze gutanga umusaruro, ahubwo nyine ari ibintu by'ubwiyahuzi, birashoboka ko nawe rwose ushobora kuvuga ati ibi bintu nta musaruro uri buze kuvamo. Byanatumye FARDC ivamo nta rugamba rubereyeyo, yari yaje ihegeye imbere imeze nk'aho igiye kuhavansa, nyuma y'uko bari babonye umusada uturutse i Bujumbura w'ingabo z'abarundi zindi cyangwa se nshyashya mu rugamba, ariko nanone baje kubona nta musaruro bari buze kubona, bahisemo kwisubirira inyuma kuri iki cyumweru. Ubwo rero andi makuru yose agendanye n'iyi ngingo kujyanye n'urugamba turakomeza kuyakurikirana kuri uyu muyoboro. Uyu munsi ku cyumweru turaza kubana mu biganiro bitandukanye, gusa si ibyo gusa, twababwiye n'andi makuru avuga ko abayobozi bakuru ba FDLR bari kwakirwa mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe mu Rwanda babagejejeho amakuru avuga ko General Muhoozi Kainerugaba yamaze kuza mu Rwanda yakiriwe n'ingabo za RDF, ingabo nkuru cyangwa se abayobozi b'ingabo za RDF. Ubu tuvugana mu Burundi naho bakiriye abashyitsi b'ingabo nkuru muri FDLR. Urumva ikinyuranyo kirimo, i Burundi bakiriye inkozi z'ibibi, mu Rwanda bakiriye abaturanyi beza kandi b'inshuti muri rusange. Ubwo rero urumva ko harimo itandukaniro rinini cyane riri kuba, ariko ubu tuvugana niba mu Rwanda uyu Muhoozi Kainerugaba waje ari uruzinduko rw'iminsi 2, mwibuke ko hariya mu Burundi FDLR ziri kujyayo ntabwo ari uruzinduko rw'iminsi ngahe ngo zigata zitaha, ntaho zigira ho kuba, no muri Kongo zirukangaga mu mashyamba. Ni ukuvuga ngo izi FDLR ziri kujya mu gihugu cy'u Burundi zigiye guturayo, kandi ni mu rwego rwo kugira ngo zegerezwe imipaka y'u Rwanda, kubera ko aho zagiye ni kure y'imipaka y'u Rwanda. Amakuru y'ingenzi agaragaza ko perezida wa FDLR yitwa Byiringiro Victoire, uzwi ku izina rizwi cyane rya Rumuri. Uyu mugabo nanone bukeye ageze mu gihugu cy'u Burundi, ndetse kandi yakiriwe n'ingabo z'u Burundi, aho agiye gukomereza ibikorwa bye bya gisirikare. Ni umugabo ushaje urimo mu myaka y'izabukuru, ndetse kandi amashusho yabayeho mu gihe cyashize twagiye tubona bamwirukankana bamuhetse mu ngobyi, bigendanye n'ubusaze n'ibikomere aba yarakomerekeye ku rugamba. Uyu mugabo amasikoti ye nyine agira ingobyi imwe ya kera, abazi ingobyi za kinyarwanda, sinzi niba n'ahandi mu karere k'ibiyaga bigari zikoreshwa, niho asanzwe ahekwa akirukanka. Ubundi ubusanzwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarwaniraga ayobora iby'urugamba, agapanga operasiyo zikomeye ahanini zo kwiba inka no kwibasira abaturage. Uyu mugabo yabikoraga mu myaka y'ubusaze. Muri FDLR nta kiruhuko bagira ngo baha abasirikare ngo bajye kuruhuka ngo bagize imyaka y'izabukuru. Ibyo ngibyo wapi ntibibaho, ni inzozi zitabaho muri FDLR. Ni ugukora paka upfuye, banarebeye no ku bayobozi bayo bakuru, ni ugukora nyine paka upfuye cyangwa se ukomeretse ku rwego rw'uko ubanye n'ubumuga butakwemerera gukora. Sinzi ukuntu nyine bo biyumva, ariko nyine binavuga ko nako kwanza birazwi ko ari umutwe w'iterabwoba. Urumva nta bintu by'amarangamutima no korohereza abageze mu zabukuru bijya biba muri FDLR. Uyu mugabo rero Byiringiro Victoire kimwe n'abandi ba FDLR bari mu gihugu cy'u Burundi ngo baje, urumva Gisegeti ngo niwe wahamagaye Ndayishimiye asaba ubu buhungiro nubwo atari wari ugiye kubujyamo. Gisegeti yahamagaye Ndayishimiye aramubwira ati rero mwana wa mama, hano mfite abasaza bari mu rugamba, nari nabegereje imipaka y'u Rwanda, none M23 yarabajyanye kure. Ubu tuvugana barimo barahunga berekera mu ntara ya Topo hafi ya na za Kisangani, kandi ntabwo umugambi wanjye uri kugerwaho wo kugira ngo begere imipaka y'u Rwanda babashe no kugaba ibitero no gupanga operasiyo ku Rwanda. Ahubwo rero kugira ngo ibyo bintu bigende neza, Ndayishimiye banyakirire ubegereze mu ishyamba ry'ikibira, aho bazajya baba barebana neza n'imisozi yo mu Rwanda, hanyuma mumenye uko bapanga operasiyo zabo. Urumva Gisegeti niwe wahamagaye Ndayishimiye amusaba ubuhungiro atenda kujyamo, ahubwo agiye koherezamo inshuti ze za FDLR z'inkozi z'ibibi. Tuvugana rero izo nyeshyamba za FDLR, nyuma y'uko mu Burundi n'undi hari hasanzwe inyeshyamba z'insoresore, utuvugana n'abayobozi bayo niho bari kujya. Ubundi iki kibazo cya FDLR bivugwa ko, ariko ni nako biri, bivugwa ko ingabo z'u Rwanda n'iza Kongo FARDC, mbere y'uko iki kintu cya FDLR kibaho, izi ngabo zari inshuti. Ibihugu byombi byarasuranye. Uribuka igihe kiruka ry'ikirunga rya Nyiragongo, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda n'uwa Kongo
bahuriye aho imihanda yagiye isaduka, bagenda bareba ibyangiritse. Urumva iki gihe bari inshuti, baranagabirana, banasezerana amasezerano y'ubufatanye no kurushaho guturana neza no gufatanya mu kwihangana kuko ibyago byari byabaye by'ibiza. Noneho ibi biza kurangira. FDLR niyo yatumye umubano w'u Rwanda na Congo uzamba nk'uko u Rwanda rukunda kubisobanura. Igihe cyose FDLR ikibazo cyayo kitarakemuka cyo kuba yarandurwa, u Rwanda ruhora rwikoma cyangwa se rubona Congo nk'ushyigikira ikibi cyenda gutera u Rwanda. Kuvuga ngo intandaro yo kutumva ibintu kimwe hagati y'u Rwanda na Congo ituruka kuri FDLR. Iyo FDLR yari iri muri Congo n'ubundi. None ubu tuvugana imaze no kuba yagera i Burundi. Ubundi Burundi bwavuga ko impamvu yo kutumva ibintu kimwe n'u Rwanda, u Rwanda rufite impunzi z'abarundi ngo zahunze ubwo zateraga kudeta bikanga, none ngo u Rwanda rwanze gutanga izo mpunzi ngo bazikoreshe icyo bashaka. Ukumva none hajemo n'ikibazo kindi cya FDLR. Ni ukuvuga ngo amakimbirane y'ibihugu byombi, u Rwanda n'u Burundi, agiye kuba yongerewemo cyangwa se agiye kuba ashyigikiwe, aterwa inkunga n'ibintu bibi bibiri. Icya mbere, hari icyatumaga batumva ibintu kimwe ibihugu byombi, kubera ko u Rwanda ntabwo rwumvaga ko umuntu yaruhungiraho rukamutanga ngo ajye gukorerwa icyo umwanzi we ashaka. Ibyo bintu, icyo kintu nicyo cyanatumye imipaka bivuga ko Ndayishimiye avuga ko yayifunze. None FDLR yatumye u Rwanda rutumva ibintu kimwe na Congo. Iyo FDLR igiye mu gihugu cy'u Burundi, igiye gukorerayo aho yegerejwe imipaka y'u Rwanda, kandi M23 babona neza ko bashobora kuba batekereza ko itazajya mu Burundi kurasa FDLR, yenda ishobora no kutajyayo, ariko Red Tabara ishobora guhita ihaguruka ikajya kurasa FDLR, noneho Ndayishimiye akongera akavuga ngo ni u Rwanda. Ibi bintu ngira ngo nabivuga nzabibutsa ko nigize kubibabwira, kubera ko ibintu byose bibaye iyo bikururiye ibyago barangiza bakabona bibyaye amazi nk'ibisusa, bahita bavuga ngo ni u Rwanda, kuko u Rwanda nirwo bashaka kwikoreza ibibazo byose by'aka karere k'ibiyaga bigari. Ngo urumva ko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Uyu munsi turi ku cyumweru, ubwo rero urakoze kudukurikira, tuze no kubana no mu bindi biganiro bikurikiyeho. Njyewe nitwa Baraka, ndakwifuriza no kugira amahoro y'Imana.